Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga taymang huda agama Islam, yariin episode hikaruah sambag na to part 1 sin video hi Ustad Julnar Samlani. Napatarang tanakauna in panindog hi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Karamiyah. Inat to kulang palong ta sumawa mataod pa in mga hikakanap dito sumawa asupar in humawa in video mamarahin na yato abang man kaingatan sin dumurungog bang uno in panindog hi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ha mga Karamiyah amo in sulang ha himumungan hi Ustad Julnar Samlani. Biyayon mga taymanghod, yari na to pasawahon in himumungan si mga Asyaira pagka imian hi Julnar long niya hi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, siya in nagbalik si madhab sin Karamiyah. Sampay nasabot niya hambog post niya, impagbahay sin hadis Iwan Muhdas, tiyag naan sin Karamiyah upos amat in iupihan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sumalang tayo niya to, din ha mga paglilay na to, matarang in manguno in pagbasahon sin Karamiyah, amon hadis Iwan Muhdas, salta nalilay na to ato. Yan, iwan amon kiyawa na to in ibarat, hi Sheikh Khalil Harras, tinabukong biat im maksud hi Sheikh Khalil Harras. Sumalang ta pagpahami journal amat din kabayaan niya. Napagkalong na imupi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mga Karamiyah, salta pa pasawahon na to dato ang mga susungon video na to. Yari sabta kamodhilan misal bang unay sabing panaayon ni si mga Asyaira ha ibarat si mga Karamiyah iwan akida si mga Yuga Sutra o Patanjali, akida si mga Buddhist, akida si mga Hindus na kauna. So yari kita niyo in himumungan ba nasin pag-itlak sin kalimat jisim alal bari subhanahu, itlaku kalimatul jisim alal bari subhanahu o itlaku kalimatul jismi alal bari subhanahu wa ta'ala. Pag-itlak sin kalimat jisim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Matarang ka to in jisim ang mga philosophy, in jisim mang kanila ang muna in hayuli, tahuyuli, iban surah. Ang tahama nga ahlul kalam, agad na in Asyaira lang Maturidiyah, Jahmiyah, na in kanila in jisim, murakkab siya rin ha jawhar. At nasusun siya dyan din ha jawhar. Na in sambil nag-isbat in kayawanan nila amon jawhar al-fard. Mga amon sibi di mabahaki. Bang siya malimbang dua to sambil papito lang sing kaibanan at matu in jisim. Matu in jisim. Sabi ito, nihapihan nila in jisim, di manjari itlak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ito, din dito in din ha mga akid atau akan manhajat to, in nihapihan si mga Jahmiyah, mga Mu'tazila, in sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, uno manjari ipagnan, itlak pa Allah subhanahu wa ta'ala, illa pal jisim mating pangaso pagkalong tanya pihan si mga ahlul kalam jisim. Biyari siya buti Imam Al-Iji na kitab ni Al-Mawaqif fi Ilm Al-Kalam, volume 8 di page 272, along na fi annahu ta'ala laysa bijisim.
Tinya maksad at-thani min Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala bukun sa jisim. Sulung wa dhahaba ba'dul juhal ila annahu jismun. Sulung ning papanaw sing kaibanan mga jahil sebenarnya tulong ni Allah ta'ala jisim. Panasiyabot pal karamiya kalu, ang karamiya lang na namong huwa jismun ay mawjudun wa qaumun qalu huwa jismun ay qaimun binafsihi. Tining karamiya itlak nila ing kalima jisim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa ondo maana pagbahasahon nila. Ikaisa na lang niya in jisim maana niya amo na mawjud. Long sing kaibanan nila in jisim amo na in qaimun binafsihi. Tinamon tindog siya ha kandiri niya. Ang mga Asy'ariyah tina in jisim amoy nasusun din ha jauhar. Nasusun siya din ha jauhar sa baturi laman jari itlak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangkaramiya intaripan nila sin jisim amo na mawjud at tinaaon. Tawakan siya na in aun amun tindog siya ha kandiri niya. So hama na sin jisim hapapanaw si mga karamiya long hi Imam Al-Iji din ang mga gugupak sin Asy'ariyah kitab ni Al-Mawaqif fi Ilm al-Kalam na fala nizaa ma'ahum illa fit tasmiyah. At inaimma na sin jisim bang muhiitlak pa Allah ta'ala in jisim hama na niya mawjud iban hama na niya qaimun binafsihi ini at tulong na wayroon na pagdiscuss. Fala nizaa ma'ahum tinaway na pagdiscuss iban sinsina tinya tayma na taayon na illa pit tasmiyah. Amura kuman in pagdiscuss at iwasin sila amun hapagngan sin jisim. Sumawa lang ni makna sahih. Makna lang na sahih. At ini hama na ini, hama na muwafik im mga Asy'ariyah. Muwafik im mga Asy'ariyah. Nabiluba na lang ito yan, hi Imam Al-Iji. Hi Imam Al-Jurjani, sarahan na si Mawaqif, kitab hi Imam Al-Iji, yari lang na, fi annahu ta'ala laysa bijisim wa madhhabu ahli al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala bukun sa jisim amo lang ni madhhab si mga ahlul haq. Kuslang na madhhab ba'dul juhal ila annahu jismun thumma ikhtalafu. Lang sing papanaw sa mga kaibanan juhala, mga awam, ay Allah ta'ala jisim kuslang na pa sila nag-ikhtilaf bang unim maksud sin jisim. Ning karamiya, tinakaiban ng karamiya, kalu huwa jismun ay mawjudun. Diba sinasabot ta kaina tinahin Allah ta'ala jisim imana niya siya mawjud wa qaumun akharun minhum law sin tumpukan kaiban ng kanila kalu huwa jismun ay kaimun binafsihi tinahin siya jisim imana niya siya na intindog hakan diri niya pala ni ja'a ma'ahum tinawayro long na pagdiscuss na iban sin sila alat tafsirain doon ha dua tafsir yan tinamwapik sila hama na sin jisim hasyabot si mga karamiya illa pit tasmiyah ay itlak lapsil jismi alayhi. Doon daw kumali pagdiskasan amoy pag-itlak sila pa sin jisim pa Allah ta'ala. Dapon immakna niya na taayon sila. Bukod naman lang tahi Imam Al-Iji in di maayon pag makna sin jisim bang immakna niya sahi at inamanjari mo manjari tayo maimma na niya. Nayari sabsyabot hi Imam Ibn Hazm al-Zahiri, kitab na Al-Faslu fil Milali wal Ahwa wan Nihal. Tinya kaul hi Imam As-Sumnani o As-Simnani lang na wa huwa akbaru ashabil baqilani muqaddamul Asy'ariyah fi waqtina hada. Tinya kabtangan hi Imam As-Sumnani Abi Ja'far As-Sumnani al-Makfuf wal Qadi al-Mawsil siya na lang na wahu akbar ashabil bakilani. Buksa rin ha mga sa lagu ashab panaiban hi Imam al-Bakilani amuin mga nakauna takaddimin sin Asy'ariyah pi waqtina lang na waqtin da ini Ibn Hazm al-Zahiri ini. Maka lahad as-Simnani long hi Imam as-Simnani o Sumnani inna man samma Allah ta'ala jisman min ajli annahu hamilun disipatihi pidatihi faqad asabal makna wa akhta'a fit tasmiyati faqat. Anong Imam Simnani
Sabunatulong naman hisyusyo in nganan nin Allah Ta'ala jisim, maksud niya, sabunal tuod in siya Allah, nagdara sin sifat niya, hajat niya, nagkakandot sin sifat niya, hajat niya, pakad asabal makna. Tinakimuddan na lang nabiyan, in pagmakna niya hajisim, wakta pitas niya pakat. At niya nagsasadya siya, apag usal sin ngan. Yan. Tinya korek da kay lima na pag ngan sadya tinya wala kimugdan. Sabab long ta in pag ngan in jisim ini wala piya kay si mga nakauna. Wala piya kay si mga nakauna. So mukhama na niya sahih. Na Imam Ibn Taymiyyah unoy sabihin akin niya kumawa kita ha patawa niya Al-Kubra. Di na kita magtoy. Ya Allah wa amma qawluhu fa in ta'assafa min al-muqallidin muta'assifun wa athbata ar-rabb ta'ala jisman murakkaban min ab'adin muta'alifan min jawarihin naqalna al-kalam ma'ahu ila ibdal al-jismi wa idahi taqaddus ar-rabbi anil tab'id wa ta'lib wa tarkib. Terus namunain lang na payukaw lahu al-kalamu fi wasfillahi bil jism nafyan wa athbata wa ithbatan. Mara ini wa isbatan. Tinay pamong talong na kaniya, amon na pamong in Allah Ta'ala jisim. Pag sipat lang na pa Allah Ta'ala sinlapal jisim, sibo da ka napihan imasin isbatun, iniyan lang na bid'ah. Ikaw Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, na impagsipat mo pa Allah Ta'ala jisim, iniyan kabtangan bid'ah. Sibo da in napihan mo imasin isbatun. Lam yakul ahadun min salafil umma wa a'immatiha anna Allah laysa bijismin kama lam yakulu anna Allah jismun. Tinawairu ulong na misan hambuok din ng mga salaf, ibang kaimaman sin salaf, nagpamung in Allah Ta'ala, bukon siya jisim, damikan wala dahil sila namung in Allah Ta'ala jisim. Bal man atlaka ahadul labzaini, o ahadul labzaini istapsal, amma arada bidalik. Tinabang Allah mag-itlak sin hambuk din ha dua lapal yaon atin in Allah Ta'ala jisim atau kay Allah Ta'ala bukon jisim nasuay na siya lang suay na lang nalilayon bang uning maksud niya sabab may ta sabab in kalima ini din ha mga kalima bid'ah tinawala piya kay sin salap amon pagnapi mong pag-isbat piya sin umyang kaw in Allah Ta'ala jisim in Allah Ta'ala bukon jisim tibulan napihan mo sin isbaton mo inito lapal bid'ah wala na usa sin mga salap. Nabang ang magpakay kaniya, nasway siya hatihon, ipalilay ka namang uning maksud niya. Pa inna fi labzil jismi bainan natikina bihi nizaan kathiran. Sablong na ilapal jisim, ang mga nagpamungka niya, aun din doon niza nila, tina malaggo yung piyagdiskasan nila. Paanasin aga si mga filosofi at inadin siya din na huyuli iwan surah. Law si mga Mu'tazila murakkab siya law na rin ha jauhar pito yung kaibanan to malago in discussion nila rin di kanari siya manjari so si asuwon bang unim maksud niya hajisim pa in arada suma na banglong naman in maksud niya pag napi niya sin jisim niya on in arada tanzihahu an ma'nan yajibu tanziha anhu mitlu an yunazzihahu an mumathalatil makhluqat fahada haqqun. Namang impagnapi niya, maksud niya rin dito, mahasot siya Allah subhanahu wa ta'ala din hama na amu inwajib siya mahasot siya rin dito, bialaw na sin mahasot siya Allah ta'ala din hasumibo hamang piyapanjari niya na impagnapi niya yato, amun Allah ta'ala di sumibo ang mga piyapanjari niya, pag napinihat to, hakkun at tinabunnal. Pus lang nawala ray baan naman ja'ala rabba jisman min jinsil makhlukati po min a'zamil mubtadi ati dalalan. Nawailong na pagduarwa ay siyusyuin hinangun niya in Allah Ta'ala, tawakan itlakun niya pa Allah Ta'ala, pamung na in Allah Subhanahu wa Ta'ala, jisim, din hamanga jinisin makhlukat niya, din niya siya jisim, si mga makhlukat niya, siya na lang sa lago mubtadi,
siya na sa lago-lago mubtadi amuin nalalawong. Tadi paglapal jisim pa Allah subhanahu wa ta'ala amun ano min Allah ta'ala jisim tinasibu siya sa mga makhlukat niya siya na sa lago-lago mubtadi. Ha panindugi Imam Ibn Taymiyyah mga kabtangan mujmal ba ini namun wala pagpakay sin salaf Imam Ibn Taymiyyah wala siya nagrida misan pa imakna niya sahih so pamalong taon imaksud niya sahih bi asin niyaon tina sumagwa suway diri pakayon marayo impakayon amuin isbat sin rasul tawakan niyapihan sin rasul tawakan niyapihan sin Quran iwan sin isbat sin Quran so matin pakayon sabab mga kalima ba inagdara sa katitipuhan so yan matarang namang uno in panindog si mga asyairah istilahat tawakan terms in mga karamiya tinatayon sila hamana Nyaweda kan Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah mangkitamat tuhan nasabot di journal amoy long na pagbahagi tawakan amoy pag-isbat sin nganan nila hadis amoy durok mga parkala durok hajatsin Allah subhanahu wa ta'ala amoy tumaallok pagbaya-baya niya imaksud din dito si mga karamiya amunain sifatul fi'liyah al-ikhtiyariyah. Narito, taayon ni Imam Ibn Taymiyyah. Sumaka lang, paggan hadis, wala ti maayon ni Imam Ibn Taymiyyah. Na mga matuingkuoton hi journal lang ta, na imupihi sa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, nayari mga ulama nila, ti maayon din sa pagkarami paglapal jisim, bang marawin maana. So, lang tamatarang na. Iripin hambuok amo din ha mga salago-lago kalawungan tungod isab ha pag-istiwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-istiwa sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga asyaira wala sila nag-isbat wala sila na marat saya injat sin Allah ta'ala na naimbabaw. Bahalus sunna wal jamaa inna naimbabaw amo injat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ang panayang babaw ni amma mutlaka, ang panayang babaw ni khassa. Panayang babaw niya mutlak, panayang babaw sinja sa Allah Ta'ala mutlak. Tinain siya na may nanayang babaw hakatan piyapanjari niya. Sinja sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanayang babaw hakatan piyapanjari niya. Yung panayang babaw ni khassa, o yung panayang babaw ni aras. Yung mga asyaira, wala sila nanaymai, sin akida si mga ahlus sunnah wal jamaah akida si mga salafus salih in kanila in panayang babaw sin Allah Ta'ala panayang babaw ini rutba tawakan al-qadar panayang babaw darajat maka imkaniya nahaw nila nakawain akida yaon aw na nabuk mga buk kitab na basa ko na kauna siyabot nilong rin akida si mga asyaira amuin wala sila na naimbabaw wala sila na namarat saya ta in akida nila wala nila piarat saya impanaimbabaw sinjat sin Allah subhanahu wa ta'ala na impamarat saya na impanaimbabaw sin Allah subhanahu wa ta'ala panaimbabaw darajat atau ini kadar panaimbabaw al-qadar lang ta tawa imkaniya tawarutba. Aw nila nakawa lang sin buksi hato buk kitab niya kalo pang sadya bang uning kitab to. Nakawa nila ulong na akida si mga Buddhist nakauna, mga Hindus nakauna. Sambil tiudlo niya in Maraji amo na in kitab amon Patanjali. In Patanjali ni translate Imam Abu Rayhan al-Bayruni hambok din ang mga ini nawapat tahun 400 kapatan Hijriya. Abu Rayhan al-Bayruni hambok sa rin ang mga ini father of comparative religion. Mataon pa mga kaingatan niya. Post translate niya in kitab amon Patanjali pa Luga Arabiya. Namunain ini law nakalas sa'il pahallaw min asifati
من الصفات غير ما ذكرت أو ما ذكرت قال المجيب له العلو التام في القدر للمكان. Yun na nga subuong palong na sipat sintuhan ang mundo kay hindi namang nasabot mo. Na inakisin si Mambung, ang sipat lang nga sintuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon na nasabot ko, lahul ulu tam fil qadri. Tiniya nagsisipat siya sin panaimbabaw sampul na fil qadri. Tiniya darajat. Lal makan, bukun hamakan. So amunin akida si mga Asyairah lang sin nabuk kita beto. Nakawa nila ha Yuga Sutra o Patanjali akida si mga ini Hindus nakauna sambil pabihayaon. So long ta impanaayon ni sin Asyairah bukun pa naayon ni bukun akida rin ha Quran, akida rin na Hindus. Yan kaya nakita niyo in Barhala sin Patanjali ini Yuga Sutra. Naman, lahul ulutan fil qadri lal makan fa innahu tinain siya na naimbabaw sampuna fil qadar. Tiniha darajat pang tatausukan pasaling kayo lang na rutba ini istiwa imkaniya atau ulul imkan. Ayan. Ay makaniya. Kaniya. Nga, beto panimbabaw lang ta iniha darajat. Bukong panimbabaw sin judge Allah subhanahu wa ta'ala. So rin nun, matarang kato bang haunok kaya si mga asairan akida nila. Ada sinapos na to na kauna at niya ang kanila biyahin akida na sa sin bunga, sin pag-translate, sin mga kakitab-kitaban, sin mga philosopher, sin mga ini Greek pa bahasa Arab, sulit po na nagkakawain mga akida yan. Mamarhay na ini, insyaAllah ta'ala, patarangon na to mayan yung mga kaibanan video, to akan himumungan, hi-journal, inut-inuton sa bingkitabiyaon halam kabisihan, murah-murahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.